Kapatisi TV. कुम कजिंग रखी का स्वा चाहता है सेवा वडे का प्रोग्राम होना का खोज का सुबह का ऑफिस जो डेप्टी कमिश्नर का रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हकलाई त्रिक उड़े साव आराजार अफोसन क्लास साम की कुछ नाम शके नंग जॉब हक जियो कॉप अफेयर नदु की जियो कॉप द्रो जिंग द्रो के जियो कॉप थो स्लोगन बट की वे हकने के स्नी पिन कोड अपन लॉन्ग रो एक जियो कॉप पुले पोइट्री लेके समला पुले हकने के स्नी UMLA जो का Nongpoh constituency ba Meral Bon CM lolong ko mukong san ringkat ke jing dan lang jong ka addition deputy commissioner kong Birani ke ofisa ne ketanat sarkar ke no elam shnong baki khenna puli negi school ba pher And you should do paper and glass plastic tin go in your recycle bin. We must start now. We can't wait quick or it will be too late, and we can save this planet. Let's start with you and me. Thank you. Yet hope endures if we will understand our mindful steps can heal our deep in pain. Reduce the weight of waste that we have sown. Choose simpler paths where harmony can stay. Reuse the gifts that time has gently shown, and find new worth in what was cast away. Recycle broken things transforms the old. From shattered glass, new shining forms arise. The circle turns, the stories retold. With every act, the wounded planet tries. So let us vow through choice, both small and great, to guard your heart before it is too late. Thank you. Abang kita ikut ke semua kami itu bagi orang bah beli benda kita Pynbor jadi bagi sum jadi bagi slide tidak lari bagi sar ya bagian terpongnya ulangnya lebih sedikit jadi bersih mereka Kamram ini adalah duty mereka Kamram keduni lang para itu tu yang abang ini kan kita pergi kita abang ini solution itu stop di saya dia dia pun tak Last school, di Nongpoh, ada office worker, di Nongpoh, di Nongpoh. Yang sibuk di Nongpoh di kami. Jadi, dalawan dan benar, itu smart. Menurut bagian persanet, mereka ada berada di Madun. Mengisum pengisah, tidak Indonesia. Penjahat dari masyarakat. Bagi dari sebut Islam hadir terkau berhukum kemudian. Diharapkan up yang ukur kepada hajatnya berpendapat itu. Apa tadi? Bahawa seorang kok disuruh kepada jadi terhubung dari Indonesia. Kalian berkenaan kalau dari persiapan pekerjaan itu, mereka tinggalan pun ketika sosial, ketinggalan pun ketika sampai, ketinggalan pun ketika sosial, dan untuk berpaksa yang sosial. Kadang begini namanya, kadang begini budaya. Jadi terkam hukum, jadi seposnya tersuai, terkam semua yang terkasti tentang terkam baik orang. Dia terkadang jadi persiapan kalau pos pokok nama nama seperti yang dia akan membangun. Majlis berpikiran dari Khuid di dalam kami hukum. Hukum yang tadi dalam Nongpoh ikutin dalam tahap terbitan yang membangun.
Jadi putri akan proyek pemikir bukan Nongpoh pemain orang baik ini. Sebenarnya akan dong hari ini putri dan pertama ini putri yang didomin proyek. And second prize goes to Nongpoh in poetry citation. And second prize goes to Kamram from India from Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is, if you diagnose it first and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you.